ljudi, dalje ćemo snimati kako ovo bre. Vozimo kako da mogu dalje. Ovo bre. Mi dozvole da vozim. Vidite koji je auto, Jugo. Ovo. Dozvolimo mi vozim. Vidite. Vozim. Ljudi, vidite, stvarno da im gasim. Evo smo tu papučice i tu. Evo ga menjač. Evo su zadnje sedišta. Evo ga loman. Evo su vrata. Evo ga ovo. Evo ga sat, evo ga sat. Evo ga Jugo. Evo su Jugo vrata. Evo ga Jugo napred. Vidite. Jebote, hoćete me zgaći kovak, jebote. Ja moram tući žmgac. Ja moram uključiti žmigavce. Što ono zgaći čovjek, šta? Nisam ja kriv. Zgaći znači. Evo ga. Ljudi, inače... Vidite gume nekoj. Vidite točku. What the fuck is that? Evo ljudi, vidite, inače ovdje šta je. Evo vidite branik. Evo vidite svjetlo. Evo vidite ovo nas. Znači ja sam da ću pogledat. Evo vidite. Tu sam. Šta? Ne, nego ovo. Snimam ih. Evo papučica. Evo gas. Evo je kućica. Šta bi gepek? Daj, stani.